L-għaqda b'saħħitha bejn il-pajjiżi tal-Commonwealth tista' tkun is-soluzzjoni għaċ-ċirkustanzi diffiċli li qed naffaċċjaw fl-istorja moderna. Dan kien is-sentiment li bih il-Prim Ministru Joseph Muscat intervjena fiċ-ċelebrazzjoni ta' Jum il-Commonwealth f'Westminster Abbey f'Londra bħala Chair in Office kurrenti tal-istess Commonwealth. Il-Prim Ministru Muscat fakkar li kunċetti bħal Commonwealth jalmuna li lilin mill-interessi nazzjonali ta' kull pajjiż u lilin mill-kapitli ta' uġieħ li esperjenza kull pajjiż, il-valuri ta' paċi u rikonċiljazzjoni għadhom dominanti. Iżda dan kollu jilħaq l-aspettattivi tal-Commonwealth meta d-dinjità tingħata lil kull ċittadin, irrispettivament minn kwistjonijiet ta' razza, ta' ġeneru u ta' klassi soċjali. The lack of it in a remarkable number of our countries is arguably a considerable blot in our family of nations standing. I had conversations and am aware that there are leaders who know that things must change, but are wary of how society would react to their first move. To them, I said and I say that the Commonwealth will be with them to help them make the first bold steps. Fakkar ukoll kif il-konflitt u l-falliment ekonomiku qed jiġġenera l-migrazzjoni u tbatija bla preċedent lill-eluf, tbatija li ħafna drabi tirriżulta f'imwiet. Madankollu ma rridux ninsew li d-dinja moderna toffri wkoll kull opportunità għal solidarjetà. In times of trouble. Hours of darkness may confront us at any time, but lest we misunderstand the words of wisdom of a song most of us can at least hum, our response cannot simply be whispered as "let it be." Our mothers and fathers didn't. Il-legat Malti f'Westminster inħassu kol bl-intervent ta' Emmanuel Mifsud li qara silta minn The Book brabta mat-tema A Peace Building Commonwealth. Intant din iċ-ċerimonja kienet biss parti mill-aġenda tal-Prim Ministru. Ftit qabel mandurizza l-folla f'Westminster Abbey, Joseph Muscat iltaqa' mal-Prim Ministru Ingliża Theresa May. Hawnhekk iddiskutew ir-relazzjoni bejn Malta u r-Renju Unit fid-dawl ta' Brexit u l-futur tar-Renju Unit wara li jiġi skattat Artiklu 50. Il-Prim Ministru qal ma' Theresa May li tul il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea Malta se tkun sieħeb onest biex id-diskussjonijiet isiru fl-interess ta' kulħadd, filwaqt li se tibqa' żżomm l-aħjar rabta possibbli mar-Renju Unit kif dejjem kellha fl-istorja.